Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang wajib bagi Allah na 20 boh sifat. 1. Wujud. Arti wujud na Allah Ta'ala lawan jihana. Mustahil Allah Ta'ala hana. Yang kedua, qidam. Arti qidam awaina Allah Ta'ala lawan jih dudona. Mustahil Allah Ta'ala dudona. Yang ketiga, baqa. Arti baqa kekal Allah Ta'ala lawan jih fana. Mustahil Allah Ta'ala fana. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya hansa. Allah Ta'ala ngon penujud. Bak dat dronu, bak sifat dronu, lom bak buat dronu. Mustahil sa. Allah Ta'ala ngon penujud. Bak dat dronu, bak sifat dronu, lom bak buat dronu. Yang kelima, qiyamuhu binafsih. Arti qiyamuhu binafsih, nedong Allah Ta'ala dengan dongdro. Lawan jih nedong dengan lain. Mustahil Allah Ta'ala nedong dengan lain. Yang keenam, wahdaniyah. Arti wahdaniyah, sidro Allah Ta'ala lawan jih dua. Mustahil Allah Ta'ala dua. Yang ketujuh, kudrah. Arti kudrah, kuasa Allah Ta'ala lawan jih lemah. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Kedelapan, iradah. Arti iradah ne berkehendak Allah Ta'ala lawan jih hana berkehendak. Mustahil Allah Ta'ala hana berkehendak. Yang kesembilan, ilmu. Arti ilmu nethe Allah Ta'ala lawan jih bingung Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala bingung. Yang ke-10, hayah. Arti hayah, hudib Allah Ta'ala lawan jih mati. Mustahil Allah Ta'ala mati. Yang ke-11, sama. Arti sama, mendengar Allah Ta'ala lawan jih tulo. Mustahil Allah Ta'ala tulo. Yang ke-12, basar. Arti basar, nekemalan Allah Ta'ala lawan jih buta. Mustahil Allah Ta'ala buta. Yang ke-13, kalam. Arti kalam, berkata Allah Ta'ala lawan jih bitu. Mustahil Allah Ta'ala bitu. Yang ke-14, qadirun. Arti qadirun, yang kuasa Allah Ta'ala lawan jih yang lemah. Mustahil Allah Ta'ala yang lemah. Yang ke-15, muridun. Arti muridun, yang berkehendak Allah Ta'ala lawan jih yang hana berkehendak. Mustahil Allah Ta'ala yang hana berkehendak. Yang ke-16, alimun. Arti alimun, yang nethe Allah Ta'ala lawan jih yang bingung. Mustahil Allah Ta'ala yang bingung. Yang ke-17, hayyun. Arti hayyun, yang hudib Allah Ta'ala lawan jih yang mati. Mustahil Allah Ta'ala yang mati. Yang ke-18, sami'un. Arti sami'un, yang mendengar Allah Ta'ala lawan jih yang tulo. Mustahil Allah Ta'ala yang tulo. Yang ke-19, basirun. Arti basirun, yang melihat Allah Ta'ala lawan jih yang buta. Mustahil Allah Ta'ala yang buta. Yang ke-20,
Mutakallim. Arti mutakallim yang berkata-kata Allah Ta'ala lawan jih yang bisu. Mustahil Allah Ta'ala yang bisu. Yang harus Allah Ta'ala saboh. Nepejit segala yang mungkin dan harus tinggalkan. Yang wajib Nabi na put. Sadak, benar Nabi. Lawan jih sulit. Mustahil Nabi sulit. Yang kedua, amanah. Kepercayaan. Lawan jih khianat. Mustahil Nabi khianat. Yang ketiga, beliau menyampaikan suruh Tuhan. Lawan jih nuthom. Mustahil Nabi nuthom. Yang keempat, fatanah. Cerdik. Lawan jih bodoh. Mustahil Nabi bodoh. Sifat yang harus tubuh Nabi saboh. Arazul basyariyah. Yaitu Nabi nemu sifat dengan sifat kemanusiaan yang hanjit kurang martabat. Mustahil Nabi nemu sifat dengan sifat kemanusiaan yang kurang martabat. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.